دما خوش به بینرین هجای رو 27 هزیران 2022 جه روژان روژا دوشمی بویا رو گشتن هر سرکی و هری بالکش یین لسرانسری جهانی رودانه اما هول بدن دنوا 20 قنوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاری کردن دما خوش به بینرین هجا لروشلاتی اوکراینی ارتش روسیه گاو به گاو دیگه هجا آرمانجا خواه پشت ایریشه که به موشکان آل دیجی پایتخت اوکراین کیف و باجر خارکوفین هری مزن درکت برتک زیده دبن سر کماری اوکراین زلنسکی ادعا کرد که او کسین که اف موشک بکار آنینه و ورن جزا کرن هم وقتی ویه که پشت 104 سالان جاره یکمین روسیا نکاره دین خویش در و بده. ایریشن روسیا یعنی دیجی خاکا اوکراینا دما خویا پنجانده یا. دو وقتا که ده لیدرین ولاتین جهانه لسر روشاهی دی جوینده موسکو راست راست کیوی دکا آرمانجا ایریشن خواه. دوی وقت ده لیدرین ولاتین که هفت لألمانیا دی جویان ده موسکو بموشکان ایریشی کیوی گر. ده ایریشا لدیجی آباهیه که نه قاد پیک هاد ده 5 کس بینین دار بون. هم وقتی کیوی باجاره که دنیا هری مزینی اوکراینا ده آرمانجا ایریشانده بو. ارتش روسیای باجار خارکوف جی با موشکان کر آرمانج. Незламні народи незламної країни. Росія сьогодні знову سرکمار اوکراینیا ولودیمیر زلنسکی لدیجی ایریش برتکن تون نشانده او گود. перемогла میمارین که اب موشک چکرن و ین بکار آنین و ورن جزا کرن. ایریشا لدیجی کیوه بشی سرکفتن هیزن روس لباجار سیورودونتسک یا لروجلاتی ولات بیکات. بشتی شر و دورپیچا چند هفتهان روسیا کاری هرمی کنترل بکه. روسیان ها همو پارزگاه لوهانسک کنترل دکه. اروها بشک جهرما روجلاتی دونباسی که موسکو هول ده بگشتی کنترل بکه. اوکراینای راگهاند که هیزن روسیای باجار لیسچانسک جیران سیورودونتسک لروجلاتی هرما لوهانسک به تمامی کنترل کریه. موسکو ادعا دکه که نزی 2000 لشکرین اوکراینای ین لهرمی دورپیچ کرنه. هرچه قاسی روسیا لسر آخا اوکراینای سرکفتنه به دزدخجی ده وار آبوری در روژن زحمت در باز دکه. Китае, там, об Индии, ну почему только Китай, Индия, Латинская Америка. اجانسا رویترز راگهاند که روسیا جاره کدن جبو داینا فایزه یا 40 میلیارد دلاری که دیگه 100 میلیون دلار زحمت یدک شینه. افدین که دوی موسکو 27 گلان دابان مهکه هات بود ریش کرن. دماهاتی دریش کرن ایرو دقده. پشتی 104 سالان یکم جار روسیا داینا دین خود زحمتیان دبینه. روسیا سال 1918 ده نکاری دین خو یه داوی دربه بده. سروک کمونیست ولادیمیر لنین رد کرد بو که دینن جی امپراتوریا روسیای مانه بده. روسیا پشتی ایریشا لدیجی اوکراینای دست بکر ده قادا نابنتوی ده جزاین تند لسرهاتن فرض کرن. وان جزایان حکومت موسکو یادوار داینا جزایان ده خستیه ناوا زحمتیان. ولاتین آبوریا وان هری باش این جهانی کو به گه هفتی ناسکرن جبو لواسکرنا روسیه هر تشتی دکن لیدرین گه هفتی اف دروژن لآلمانیه ده نوا جوینان دنه ده جوینا ایرو ده سرکماری اوکراینی زلنسکی بجدار بو او جاره کدن داخوازا چکین پاراسنا آسمانی کر ده جاوری کرن کو لیدرین سوزن پشتوانیا اوکراینی بدن او ولات دولت یک بین آمریکا جی چکین پاراسنا آسمانی با اوکراینی بشینه. سرکماری اوکراینی ولودیمیر زلنسکی بریا دیمن بجداری لوتکا لیدرین که هفت به او جاره کدن بانگا داینا چکان کرد. لوتکا لیدرین که هفت لکوشکا الماو یا لایالتا باویر یا آلمانیای بگدین. دروشا دویمین یا لوتکای ده زلنسکی جه سروکین دولتین یک بین آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسا، آلمانیا، ایتالیا و ژاپنیای خواست که زیدتر چکان بدن ولاتی ویم. سرکماری اوکراینی به تایبت چکین پرگالین پاراستنا هوای خواست. زلنسکی بانک له سروکین ولات اینگه هفت کرکو جزاین زیدتر لسر روسیه پیک بینن. دناوا آخافتن زلنسکی ده درخستنا برهما گنم یا ولات بو دروژه هبوم.
Di vê navberê de êrişa Rûsya li dijî Ukrayna 124 roj jê li pey xwe hişt. Şerê Ukraynayê û bandora wî ya li ser xwarin, ewlekariya enerjî û aboriya cihanê jê mijarên girîngên roja duyemîn alûtkeya lîderên geheftin. Biryara ku serokên geheft îro di rûniştina pêncemîn de li ser berhemên ji bo paşarojeke çêtir di av hewa, enerjî û tenduristiyê de gotûbêj bikin. Piştre di rûniştina şeşemîn de wê ewlehiya xwarinê ya cihanê wek heviya zayendî bê nîqaş kirin. Di vê rûniştinê de sekreterê giştî yê Netwên Yekbûyî Antonio Guterres wê biriya vîdyoyê bi lîderan re krîza xwarinê ya cihanî biaxive. Tê pêşdîtin ku lîderên geheft dawiya civînê sozên bo piştavaniya Ukraynayê bidin. Amerîka jî sîstema parastina asmanî bo wî welatî bişîne. Di her fersendê de lîderên van welatan dibêjin ew ê heta dawiya şer piştavaniya rêveberiya Kievê bikin. Dema ev yek di civîna lîderan de tê nîqaş kirin, li derve xweza Parîz di nava çalekiyan de bûn. Lîderên NATO xwe ji bo civîna siba wê li İspanyayê were li darxistin amade dike. Di vê çarçoveyê de jî êdî di beriya ku civîn pêk were li paytext Madridê wê Serokkomarê Tirkiye Erdogan bi lîderên Swêd û Finlandiyê re bicive. Li dijî vetoya Tirkiye êdî di nava hevalbendê NATOyê de her ku diçe dengên nerazîbûnan zêde dibe. Li aliyeke din Fransa jî wê ji Tirkiye bixwaze ku helwesta xwe zelal bike. Hewildanên Swêd û Finlandiyayê yên ji bo qanehkirina Tirkiye ji bo endamtiya NATOyê dewam dikin. Lê nepêkane ku di civîna bilind a NATOya ku wê sibe li Madridê tê li darxistin de li hevkirinek derkeve holê. Diyoruz. Bu ister Amerika Birleşik Devletleri olsun, ister Avrupa Birliği olsun, ister başka ülkeler. Berdevkê Serokkomariya Tirkiye İbrahim Kalın ji raya giştî re ragihand ku Serokkomariya Rejima Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li ser daxwaza sekreterê giştî ya NATOyê Jens Stoltenberg wê beriya lûtkeyê bi Serokkomarî Finlandiyê Sauli Niinisto û Serokwezîra Swêdê Magdalena Andersson re bicive. Serokkomariya Finlandiyê jî ev hevdîtin bi daxuyaniyeke li ser hesabê xwe Twitterê piştrast kir. Kalın careke din eşkere anî ziman ku daxwazên wan ji van welatan pêkanîna zexta li ser gelê Kurd e. Her wiha wê zextê li van welatan bike ku pêşengên gelê Kurd yên li van welatan radestî wan were kirin. Strongest democracies, representing almost 1 billion people, half of the world's economic power. Bi taybet jî ev zext wê li ser Swêdê pêk werin. Rayaderekî din ê ku nexweste navê xwe eşkere bike diyar kir ku di belgeya ku tê de daxwazên Tirkiye û sozên Swêd û Finlandiyê cih digirin de çend xal hene ku bi temamî li ser lihevkirin pêk nehatiye. 2019 Swêd û Finlandiya li diş êrişên dagirkeriya dewleta Tirk li ser xaka Sûriyeyê pêk anîn bertek nîşan dabûn. Welatên navborî firotina çekan ya ji bo Tirkiye snûrdar kiribûn. Rayadarên Tirk bi xwe jê derxistina encamekê ji lûtkeya NATOyê zehmet dibînin. Dîplomatekî Rojavayê îşaret bi hawardora hilbijartinê ya li Tirkiyeyê kir û diyar kir ku bi ihtimaleke mezin Erdogan di dawiyê de wê piştgiriye bide serlêdanên endamtiyê û wê vêyekê jî weke serkeftinekê nîşanî hilbijêran bide. Li gorî koşka Serokkomariya Fransayê Emmanuel Macron jî wê di civîna lîderên NATOyê ya 28 Hezranê de ji Tirkiye bixwaze ku helwesta xwe ya di bin banê NATOyê de eşkere bike. Riyad dixwaze pirzgirêkên navbera xwe û Tehranê êdî çareser bike ji bo vêyekê jî Îrak di nava demên dawiyê de
ناوبینکاری د ناوبرا هر دو ولاتان ده دیگه بله هم وقتی وی که د ناوبرا هفته د ناوباوی هفته ده و دانستاندن پیمان نوکلیری ایران جی ورن دار خستن. در تعیین محل مذاکرات بردك وزارة كارن دربيا إيران سعيد خطيب زادة جيفينا تشابمنية يقول بطهران الدار خزده مجارن روجه بدن الخال. سعيد خطيب زادة بالكشان سردانا نونر بلند تيكلين دربه و بوليتيكاين أولهيين يكيتيا أوروبا جوزيف بوريل یا 25 حزیران بو تهران او آگود. دمو جه هفدیتنین لسر جزایان هما بیجه دیارن. جوین ود نوا هفته دورل دارستن. خطیبزاده دیار کر کو بریارن داویین لسر به مجاره ود دمک کن دبرای گشتیره بین پار بکرن. بردب که وزارت دربه دیار کر کو امریکا سوز دایه کو همو خالن پلانا هبش کو بناوی دانستاندن نوکتری این ایران تین ناسکرن بجه بینه. سعید خطیب زاده دازانین کو دویل بنده بن کاوی دولتین یک بین امریکا بر پرسیارتی قبول بکه یا نه و افتشتانی زمان. ام هیوی دکن کو پیامن برز بورل ده پراتیک ده بندیتن. خطیب زاده اشارت بویه که کرکو دو گوتو بیجان ده مجارا نوکلری نایه گوتو بیش کرن. تنوید دربار راکرنا جزایان ده چند مجارن لبندینه بین گوتو بیش کرن. رایدار ایرانی گود تشتگ لپیمانین لویان نای هاتنه کرن ناین زیده کرن و تشتگ نای را کرن. بردف که وزارت کارن دربه یا ایران آنی زمان کو عربستان سعودی دخوازه تکلین دیپلوماتیک بوان را بدومینه. هر دو هزین سنی و شیعی ایران و سعودی تکلین دیپلوماتیک سال 2016 ده قد کربون. عراق جی داقیاند کو و تبی ایران روشل حرم آرام بگه. اویگ لگل سردان سروک وزیر عراق مصطفى کاظمی جبو تهران و ریاض بکده. ما سعی می‌کنیم بر مشکلات وزیر کار دربه ایران حسین امیر عبداللهیان جی گفت تهران پیشگیری دیده جنوب و آوا کرنا بالیوزخانه‌یان. امروز آخرین روز هستش که من در خدمت شما به عنوان این مأموریت به نابرده خطیب زادانی زمان کو افداقیانی و یاداویه و جنها پیده و ناصر کنعانی چافی ارکه بردفگی بدومینه. ناصر کنعانی چافی بره سروکاتیا دزگاه پاراسنا برجوندین ایران یا لمصر کربو. بلانچوها کسین دیرشا لباجاره که باجر است لندن یه افریقا باشور دمرینه گراند بر و بریا ولات راگاند کو حتی نها 21 کس مرنه. لأفریقیا باشور ایریش کنه دیار پیک هات. ده ایریشا کجوان ده هاتن ارمانج کرنده بیلانچو گراند به. د داخویانیا دسپیکی یا پولیسین خوجیهی ده هاتو بگوتن لبارکی جنازهین 17 جوانان هاتن دیتن. لسر بدنات جوان جی شوپا برینه که تو نبو. 4 کسین لهمان باری راکرن نخوشخانه جیانا خوش دستان. به وی رنگی هجمارا قربانیان بو 21 کس. دناوامان دا زاروکین 13 سالی جی هنه. پولیسین خوجیهی صداما مرنا کومی لیکولین دکن. وزیر پولیس نتویی جد ناف گلک رایدارین پای بلنده بله زوبز چونه جه بویره. گلک جوان جمورگه بگیری درکتن. وزیر پولیس نتویی وها گود. دیمنک پر ترسناکه. پر جوانن. جبر زاروکن 13 و 14 سالینه دمام روف وان لمورگه دبینه پر دئیشه. هات راگهاندن کدنا و قربانان ده 13 زاروکن کر و 8 زاروکن کچ هنه. سروک کمار افریقیا باشور سیر رامافوزا لألمانیای بشداری جوینا بلند آگه هفت بو و سرساغیج مالبازان رخست. رامافوزا دیار کرد که اف جوان لجهه کی کوکسین رشید نبن نکارن بکهبینه کمبونه و آنی زمان که شرط و مرجین کمبونا جوانان مترسی داره. جبو که صداما مرنه و شوپ نارکوتیک و جحری هنه آنا بین تثبیت کرن دوی اوتوپسی و لیکولین توکسیکولوژیک بین کرن. بکارانینا مادین هجبر یا لسرانسری جهانی زیده بویه لگوری راپورا نتوین یک بوی لجهانی 275 میلیون کس مادین هجبر بکاردینن جبر مادین هجبر 36 میلیون کس جه پرزریکا وان یا تندرستی هیا نتوین یک بوی هشاریاویه که دکو دبه کارانینا مادین هجبر زیده تر ببه. اوفیسا نتوین یکبوی یا لدیجی مادین هجبر و توانان راگهاند کو
لجیهان 275 میلیون کس مادین هجبر بکارتینن. 36 میلیون کس جی جبر بکار آننا زده مادین هجبر پرزگریگن وان ین تندرستی هنه. راپورا 2021 آرخصنه اشارت به باندورن زده بونا کار آننا اسرار لجیهانه کرد. در راپور ده بال هات کشاندن که ده 24 سالین داویده بکار آنیا اسرار 4 قاد زیده بویا. هر وها ها دیار کرن که رجای جوانین اسرار وکا ماده که زراردار دبینن لدولتین یک بوین امریکا جسدی 40 و الاوروپا جسدی 25 کم بویا. در راپور ده بال هات کشاندن سرگرینگیا پرورده کرنا جوانان لسر زران مادین هجبر و اشارت بویه که هاته کرن که اسرار به تایبتی ده بکار آننا دم دریج ده به سدما پرزگریکن تندرستیین جدا. لگوری راپوره جدر وی اسرار کار آننا درمان گرانتر لسرانسری جیهان جی پرزیده بویا. ها دیار کرن که رجای بکار هی نرن تریاق نابرا سال 2010 و 2019 ده جسدی 22 زیده بویا و زیده بونا نفوس جیهان جی دویه که در رو لیستیه. لگوری حساب نفوس تی پیش بینی کرن که حتی سال 2030 جسدی 11 بکار آننا نارکوتیک جی زیده ببه. تی پایین که اف زیده بون لافریقیا نفوس خویا جوان بلز زیده بوردیتن. لگوری تخمین راپور ده ها دیار کرن که لجیهان جسدی 5.5 نفوسا که تمن وان نابرا 15 و 64 سالی ده سالا داوی ده هری کم جاره که مادین هجبر بکار آنینه. ها دیار کرن که 36 میلیون و 300 هزار کسین که دکه جسدی 13 مادین هجبر بکارتینن پرزگریگن وان ین تندرستیه هنه. لکولومبیای ده پیشبرکا گاده جه که تماشاگر لپیشبرک تماشا دیکرن هلوشیا ده انجام ده 5 کس برن و بیتری 500 کس جی بریندار بون. لولاتی باشوری آمریکای کولومبیایی ده فستیوال پیشبرکا گاده بشکه جه تروبینی هلوشیا. بویر لباشری اسپینال قومی. رایداران را گهاند که ده بویری ده حتی نها 5 کس مرنه و بیتری 500 جی بریندار بونه. دی گوتن دناوا برینداران ده گلک جن و زاروگجی هنه. پیشبرکا گاکو به گرانی چاندک اسپانیه به لیستن و لیدانا لدو گایان تیکرن. داویه ده جی گاج آلیه کسی که که جیره موتودار تی گوتن تی کشتن او یک جوکه پیشبرک و شاهیه که تی نشاندن. لبری ده سریداری خستنین هاوردور پاریس و پاریزوان سوالان لبر وی که رادبن و دخوازن بی قدخه کرن. لپارلمنتوی هری ماخ قصر کاتالونیای ده سال 2012 ده پیشبرکا گاه هات بو قدخه کرن. بارنا موسونی یاد دمین داوی دل پارزمین آسی باندورک نینیل سر جیان کریه چین آکو یک جوان ولاتین هری زیده جبر باران و لحیه باندور بوی دناو هریه دمایه باران لبیتری 12 هریمان خودی باندور بو باندور لجیانا 10,000 کسی جبویه. ناونده مترولوژی یا نتویت کلداری باران موسون داخوینی اقدام ناونده دیار کرد که حتی صبح ایواری و باندورا باران زیده تر ببه. باران زیده یا لحی بخور آنی باندور ل 12 هریمان کریه. جبر باندورا بارانی لپاریزگاه سچونای ایرو بیتری 42,000 کس هاتن و گوهستن. بارانی باندور لبیتری جه 106 یه هریمه کرد. جبر باندورا بارانی دم بدم لحی چیدبه. لگوری چاپمنی هنگ کنگ اف باران هری به باندور یا دناوا 6 سالین داویه دیه.
بريبينرين هيجام لفرد جيجين ضوية بلتنا خويا جهانو دبيجين حتى الصبح جارك هادين ورين بيشيا وبمن عندنا بخير وخوشي ده هاشا البخار